جي حسك روجافاي كردستاني برز محمود المسلط نها لقل منك و هفسروكي مسدية برز محمود دما تخوش به از خوازم دسبكي جو تبه برسم وگراوه جبوني سوريا بتايبتي جي هري من ريفبريا خوستر زنا و حمو آلين سياسي ده جيه ماتماهيه بو چو بو سدم كو هندوه دمه ده وگرن؟ أولا من خلال هذا المنبر دەستپێکێ ئەس دخوازم بڕێیا vê پلاتفۆرما هێژا بە هەلکەفتا ساڵان و بلندترین پیرۆزباهی ji Kurdistana Iraqê re bi gel û serkirdeyên wê bişînim. Hêvî ji Xwedayê mezin dikim ku gelê Kurdistana Iraqê yê xoşewîst pêşketin û geşepêdanên bêhtir bibîne. Derbarê bersiva li ser pirsa te tima tibahî di mijarê te nîne. Lewra ez kesekî Sûrî me û ev welat welatê min e û dîrokeke me ya kûr li vê navçeyê heye. Bi rastî ez hatim cem kesûkarên xwe. Şayîsteyî hene, her wiha erkek heye pêwîst dike ez beşek bim ji proseya siyasî û ewlehî û aramiyê li vê derê. Êdî tima timahî tê de nîne ji ber ku ez hatime cem kesûkarên xwe. باش برز محمود يعني آگاهی لسر هولدان وهبون جبوني آواکرنا پیکاته که لشکری لدروی هزین هسته به بشتوانی امریکای بوجی او چما او هز نهاتن دامز رانزن؟ أولا یەکەم تشت ئەڤ یەکەمین جارە ئەس دبیسم کو هەولدان هەنە ji bo pêkanîna pêkhateyeke leşkerî taka pêkhateya leşkerî ya Hêzê Sûriya Demokratîk Hesedê ye. Hemû alî li jêr sîbera van hêzanin. Êdî em naxwazin xwe pirşûbelav bikin. Ne jî em dixwazin rêyên xwe pirşûbelav bikin. Di encamê de em li nav vê pêkhateyê ne û her em ê li bin sîbera wê bin. باش دما هون وگریان جبو سوریه و ریفبریا خسر هل بجات چما و نه اپوزیسیون و نه حکومت سوریه هل بجات جبر چه ریفبریا خسر براستی ریفبریا خسر و انجمن سوریه دموکراتیک نرینه کارونی و گهشتی هلدگرن جبو پاشا روژا سوریه ریفبریا خسر جی نپرسا هل بجارتنیه لێبەلێ وێ چارچۆڤەیە شۆڕەشێ و دەمێرە دەستکەفتی پاراستن وێ ئاشتیە جڤاکی پاراست کە سوکارن مە پاراستن ئێدی ئەم نکارن نەبن ji bilî بەشێکی ji vê rêveberiye û encûmena Sûriya Demokratîk. Bi rastî pirsa hilbijartinê nîne ji ber ku rêveberiya xweser ji me ye û em jê ne ew ke sûkarên me ne ji hesareyeke din nehatine lewma berdewam ez seyr dibînim dema ku pirs behsa rêveberiya xweser dikin û çima min ew hilbijartiye. Bi bereva jî wê jî min welatê xwe hilbijart, min kesûkarên xwe hilbijartin, min navçeya xwe hilbijart. Derbarê opozîsyonê karûbarên wê pirşûbelav bûn. Hizrên wê pirşûbelav bûn. Êdî nema bi heman rêbaz û hizr ma ku min dixwest ez di paşeroja Sûriyê de beşek jê bim. Lê dawiyê em bi ser hemûyan de vekirîne ji bo tevlîvê bi zava hêja bibin. باش برز محمود هر لسر پرسا ریوبریا خسر یعنی هون دبینن کو ریوبریا خسر جبونی سوریه پیشروجه و چارەسەری بە rêveberiya xweser weke berî niha min ji te re got gelek arezû û xwestekên Sûriyan hildigire. Rêveberiya xweser ne rêveberiyeke cudakar e lêbelê beşek ji Sûriyê ye. Baweriya wê bi yekîtiya Sûriyê tê bi xak û gelê wê. Projeya wê bi gelekî ji projeyên siyasî yên ku min ew dîtin û min li gel partiyên Sûrî gotûbêj kirin pêşketîtir e. Belê dibe ku alternatîvek be ji Sûriyaya hatîre. Dibe ku berhevkar be ji hemû Sûriyan re lewra projeya wê ya niştimanî arezûya Sûriyan pêktîne. هسه زراگاندیه کو گلک گوهرتن ده چه ببن گلو رولا و دوان گوهرتنان ده و چه به Bi rastî guhartin pêwîst e. Guhartin tiştekî girîng e bi taybetî divê qonaxa zehmet de. Em tîmekin.
از نکارم وکه تاکه کس بحثا رولا خو بکم لی ام تیمکن کار دکن جبو و بونا بسر همو پیک هاتین سوری ده بسر گشکرن و گهشتنا پروژه سوری دیدمکه ده که هفته گهشتنین ناف دولتی نینن و گرتنا آسویان لبر چارسریین گریدای سوریه روز لپای روژه گلک کشش بو سوریان دردکوین ام کار دکن و بسالان من بحثاوی پروژه کریه دربار دیالوگا سوری جبر کو از دیالوگ پیوستیه که هری گرینگ دبینیم کل بر خلق سوریه جهمو پیک هاته بیر و باوریان تشتک شوناوی ناگره. ترکیه عفرین گرسپی و سرکانیه زاگیر کریه. پلانا مسده و جبونی وان هرمان چبه؟ هلبت ام ولاتکی پارچه کرینه گلک داگیرکری هنه ترکیه، روسیا، ایران و امریکا بله ترکیه عفرین و سرکانیه داگیر کرنه حتی ام بکاربن امی بهیلن خلکین عفرین و سرکانیه وگر ناف خاکو وارین خواه از کسکی بسر کسین دنده و کریمه باوریا من به چاندا تولستاندن نای لیبلی باوریا من به چاندا دیالوگی هیه ایدی امی دست خود ریج بکن و هانه بدن همو آلیانج بو دیالوگی اگر ترکیه با یان دولتین دن بن جبو بجه آنینا آشتی و آرامی و ام هیوی دکن همو آلی بزانه بن کلوه داره لنفچه باکر رجلات سوریه ام ده بریاران ده یک نرینن جبو داوی آنینا به همو داگیرکاریان لنفچه خواه باش پیوندین و به ترکیه را باشون از خوازم نها ناس بکم نها پیوندیه و چاوانه از کسایتیه که سیاسی ما و پیوندین من بگلک دولتان رهنه اگر اف پیوندی لگل ترکیه بین یان جی جبلی ترکیه بین آلیکاریه بمارا بکن جبو بجه آنینا آشتی دیالوگو و بونه بسر همو دولتان ده ایدی ام دیالوگ اکتیو بکن من پیوندی بتسازیه لترکیه یان جی جبلی ترکیه را نکریه جبرکو مدست بپروسیا پیشکتنی کریه باش هر لسر اوه پرسه برز محمود یعنی هون بسروکاتی خواه هف بش یعنی انجمن سوریا دموکراتیک مسد هاول ددن کدنا برا مسد و ترکیه ده پیوندی و گوتو بیجان پیک بینن؟ جبو دیالوگ امیل همو دریان بدن باوری آمن به دیالوگی تی باوری آمن به شر و جنگان نای باوری آمن به چاندا تولستاندن نای بله از به همو آلیان را حول بدن ترکیه با یانجی جبلی ترکیه با وکرنا کنال دیالوگ جبو آشتی و وگراندنا کسوکارن خواه بو عفرین و سرکانی بو نافخاکاوان قال هنا هول بدن قوتو بيجن دناف برا مسد وانجمنا الاجتماعية كردي لسوريا انا كسي فاجينن بله گلک دست پیشخرین لهفهاتنه هنه داویه امسورینه و گرینگیه که مزنه برجواندیه گل ما و برجواندیه ولات مهیه ایدی امیکار لسر همو پیش نیاران بکن درباره هاشت کرنه لگل همو آلیان و امج خوده هیوی دکن که همو بسر بکفن نسأل الله التوفيق للجميع رهبری خسر داخویانی خود تکزیه لسر دیالوگا بشامی جیره دکه بدیتنا و دماکو دیالوگ بیگ بی گاوین چاره سریه دی بین آویتن؟ دیالوگ بخوا درفته که نکو دست بردار بون و تنازل از وها دبینم اف درفت جبو همو پیکاته سوریه وکه من بری نها گوت ام داخوازکارین دیالوگی و داخوازکارین آشتیه نه لگل شام بشک سوریه و خلکین سوریه لیدی ساجی یاسای نافدولتی هنه پیویست البر چاوان بینه گرتن جبو دیالوگی لگل چه آلیه کیان پیکاته که سوری به دفع ام آماده بن هون جمالباتك مزنين عشيرة جبورا بريز محمود أو جكوج آلية يمني حتى بعراق وسوريا وأردن جي بلاف زبن قالوا عشيرة ودي بيشجريا غافن وين بشروجي لباكور روجلات سوريا روجافاي كردستان بكا عبد دمك دكو عشيرة جبور لسر قلق آليان هاتي دا بشكرن عشيرة جبور بردوام بارزگارا أولهي و آشتيه بو
سپاس خودێرە gelek شارەزا عاقلمەند و سەرکردە لە ناو عەشیرە جبور هەنە چ لە عێراقێ یان لە سووریە بە یانژی لە شارنشینیە عەرەبستانە سعودیە بە یان لە دەولەتێن din بە لەسەر ئاستا عەشیرێ و لەسەر ئاستا نیشتمانژی ئەم ئاشتی خوازن و ji bo çi gavên erîniyên ewlehî û aramiye û aştiya civakî re alîkar bin li navxweya Sûriyeyan derveyî wê em ê hevgirtî bin. باش برێز محمود بلا ez pirsa xwe dawî ji te bikim ew ji wekî me behsê kir Eşîra Cibûr bi şexsiyeta malbata Al-Muslit peywendiyên wê bi Herêma Kurdistanê re bi taybetî jî bi malbata Barzanî re çawan e. یەکەم ئەو پەیوەندیەکە دیرۆکیە مەزنە هەرێما کوردستانê بەردەوامی یامەیە و ئەو کەس و کارên me ne û li cem me hêjan e malbata Barzanî jî dîrokeke me ya dirêj li gel heye ji dema me la Mustefayê Barzanî dilovaniya Xwedê lê be û Xwedê jê razî be îro jî cenabê Serok Mesûd Barzanî ku em wî weke birayekî mezin û bavekî û serkirdeyekî ku em şanaziyê pê dikin dibînin êdî ji vê derê ji vê platformê ez silavê dişînin silava hezkirin û diyalogê di navbera me û Kurdistana Iraqê de dişînim û em hêvî dikin di demeke nêzik de wî û serkirdayetiya wî ya şareza bibînin. gelek spas ji bo vê derfetê Birêz Mahmûd El-Muslit ku hevserokê Mesedê tu ji heseka Rojavayê Kurdistanê li gel min bûyî. Gelek